Kasi dotula po tayo mo ko pasisini trila. Kasi po ada yang dam trila na. Janda. Labang ke orang asal ain pen. Kon mani banyak sih. Lapai puluh telan teman sambil orang satu mana por piglo. Leng po. Kasi kama chunang tum theklong po bang lo puja tapang chengan lo. Na tum kila ana jak kiding kam kila ke chiklen joni metang lit poli. Lagi hoyto ala dakta border mesti 1 বছর 12 months or 18 months asan tutu. Kalau soal kam sa ting mesti lagi toar bang tang po. Nasi hola sultan orang kilometer puan bang jitu toar bang nona ordono lapen aku dapen aku aki mi jadak langkai jan anang lirok langwi tampilan seorang lirok atau ada aku non ceng tu 5.5 lagi lah man dia lapen habdan biar lapen rong bilang macam lengan tuar son 5.5 tuar sila. Alhi tum nangan itu. Do ponon mangke lapen an sila cerap blok. Janda long dam de prang alali tum pan. Cerap blok rong tri ni bang. Kadak angsangan kawai pasin li sini dulu. Jesi dipu manja KCS ain pen na chitong dun secretary ke hai Rajan Minik lapete member longkian se alali tum pan tame angsangan lang pen alali tum pan. Acha ke hai nal tom pini labang so mai ke pichu na long nal tom pini MSc sir nal tom han kopi lo nang ke cakang kedok le MSc sir apang si ini la langkai festival leng toksi la pe tamana lo lutum media itu ngom ke thakapot media itu ngam tin kan orang kita lo la pini labang so mai long alu sar boman pen karena Thomas Council mate lumba jong MC khai joni timung sangke tawon lo salang libang ningje kang lo ladak rada mai belong siningje kang lo de towara bang alang libang ke am ke prapen raso nijung langkaya naroda bang nangka bonai si sragi fansi langli kita lo lapan number 2 bang ke lapuna tu ke karbiarong saide la si rong per seda bang nang kiti fansi langli nang kecak teka la soni si mili kaprek dolang sana la soni bang alang li la soni fansi langli important di fansi mili lapan dola school ini school sambil nang tinggi itu lan